shasho mfuthi ngiro sesibuke neshashazi ngazuthi iningi labantu ade lilinde ukuthi silo one guest izikhuluma ngalento odaba lana bokufika fisa ukuthi nizwe labana ukuthi sithini mhlambe ninizosizwa cause abanye bethu hlala emhlanga esuru esikanye sibuye sinasizwa but anyway lesikhophonis nizoyizwa masena ihlakaza nisho ukuthi nizweni uthini yabo mhlaze nabangasi. Ngiyacela, South Africa people, I'm asking you. We are not looking good in the whole of Africa right now. It's not our fault. Lokho kwenzeka ade ngupremier wami elapha eSherwood abantu bokuhamba indlela esiphatha ngayo abantu bangaphandle maZulu angiboni uyabona namhlanje ngathi uyahamba eZimbabwe ubuthi uthi ngifuna kwaZulu Natal balakushaya yes niyakufuna lokho sikudingi yes sizwa asimfundi vese umuntu ongenamaphepha kulelizwe wonke umuntu ola ngoba nathi ngeke siye emazweni abo singenawo amaphepha uwesike ngeke ubuye ekhaya uvela unqunywe bayanqumana thina singcono sibafake izinkambi ngoba nathi sathi masihlala upremiers abazihlala emadolobheni abo thina kolumbashi babe sibeke izinkanjini ukuze besibone kahle ukuthi khona uphumayo khona ongenayo thina kaze sikwenze kubo lokho yingakho sinanenkinga namhlanje now ngikhuluma ngenkinga ye-migration abantu umuntu uhleze ecinga impilo engcono ukuphi la ngathola khona amadlela ahlaza ukuthi umndeni wami uphile bakwethu ngicela maZulu sizwe selembe lingachitheki igazi ningabashayi laba bantu bazisho ukuhlupheka la njengoba nathi sihluphekela sathi nami ngiyahluphekela nawe uhluphekile ngakuthini ke mina ngoba sisuthi izohlupheka so yingakho sikule nkinga esikuyo namhlanje kodwa akusho ukuthi bese sibashaya ngakhuluma mina nophayela umthakathi nongizwe amuzukushawa umuntu akekho umuntu ufuna ukuzubuhlungu angazi noma kumele ngikhulume ngayo le yoga le esihlangane angazi ulimi le yoga likhulunywa kanjani futhi umuntu angifuna uphakamisa umlenze wenze njani it's an international language angithi asebenzise yona le yoga le because